Oke, jotono no kumukani channel norwan channel subscribe khai di kata job notification mana bagai ang joto job ni related joto video no sama upload khayo oke nor bonje saka naina bagai ta pogda ni channel no subscribe khai ni oke khai di tini nailai na iko kaisa working interview Minchami housing oro naidi site engineer kai kaitham post oro qualification ango degree diploma in civil engineering oro experience bo sadaka 5 years working experience in PEB or building works 5 years experience tongna nangna building work rogo gaite kisa post on site supervisor oro charta obo angka qualification kai matriculation pass kai ngana oro experience nangnai 3 years working experience in the construction field or 3 years experience or boss hanjaka ngata kisa angkai store in charge angkai kasha o jago qualification BA or BCom pass angkai nai or bo experience 3 years no hanjaka or 3 years hanjaka in stock keeping at construction site of ngata kisa post tomo last post among accountant among kaisa no post और क्वालिफिकेशन का बीकॉम पास चाहे नॉलेज तंग नांगनाय टेली कंप्यूटर टेली ताई जीएसटी रोंगी और बसे नो 3 years एक्सपीरियंस सानजाका इन अकाउंटेंसी वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट नि गाय जे कैंडिडेट इंटरेस्ट तंगनाय बरक सर्टिफिकेट बैंक पासबुक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नावोय इको डेट oro phaiye ko time borujak tongo malai mano hayake boni profile boni cv no boy koro oro rujak tongo boni mail rujak tongo or kono send khlai mano ko number tongo oro je nangko mani songnai di bangno tam bonti hai process tam khai boroi koro cv rujak tongo interview ni 8 of December 2021 to 14 December 2021. Venue result tongo Elite Agartala project site Akhaura Road Hindu Bangla check post Agartala Tripura. Time inside 10 AM to 6 PM. Okay, sampai jumpa di video selanjutnya.